Anyang laki din! Gumatangak man iti may 1 kilo nga asukar nana, ken 1/4 abara ako akape. Mabiit laang nardaw, alaag tigat-gatangam. Ay ken ko may 1 kilo akar ti baboy nana. Mala, mabiit laang. Kasta gumatang ka iti karnay, tapno adda ipasidam kadagiti putot mau. Ikawan anana. Adto iti bayad na. Ayun gayam nardaw. Inton umay alawasan ti panagawid ni baka mo anya. Aywan, nana. Ay nasayaat nga ron do kasta. Agawidan, tapno iliwan namat dagiti anak yaw. Wen nga rod nana. Manumet at awan asaan na nakadenden na dagiti anak may. Apay no agawid, ang sublipay. Ay saanan nana. Dito'y kanulatan nga agsapol, iti panggedan na. Asinong ita kinlukan ti arkilaan paray. Numapanyusukunan ni Bakat Mau, iya Manila. Dahita nga ti parikot ko pare. Awan pa'y nakasaritak. Amangan kidimat no dam among pare. Nibayaw ko na paray. Sino abayaw mo pare? Ni Nestor. Ayun gaya man niya. Addawan nga iman maneho na. Ay, kasaritam tuman. Numano ti arkila aging ga Manila pare. Ay, una paray. Damag kiti mapangkwalain na di balayda inton malan. Kasaritak tuma paray. Agyaman ak pare Noanyat ibagana. I-chat mo latan kanyak iti messenger. Rabiin la kay ngam nakasukat ka mat, papanam? Mapanak man niyayan ni Bayaw Nestor bakay. Ha? Mapan ko man buludin ti ragadi ni Bayaw Nestor. Kaya kasaritak mo laang may papan iti van nga iman maniho na. Apay ti Van? Arkilain ka no ni Parinar daw nung mapanda sukunan ni Bakat na di Manila. Wan gayam, taumadani mo ti panagawid ni Loding. Wain bakay. Ala, inakbiitay. Mangantayo nung makaawid ak. Mabita laang. Malaing kan, saan ka mabayag manen ijay? Hayat mo asawan. Agawid into no may alawas ni Luding Mare. Katuan mat mare, apay saan mo ay nakita dagiti ipopost na iti Facebook? Saan Mare? Friend kami iti Facebook. Ngam saan ka interesado ko nakmanan. Sika talaga mare. Katuan mat. Amo mat. Idi pa ilada dito'y Pilipinas daya babae. Ado dagiti saan ko agayat nga ugalin na. Piling launay, agbibisin. Anya? Iso asana ka interesado iti biyag na. Marurudag lang, anya lagi din. Mabisinak lakay. Anya nga ro dikayat mo asidaan, bakit? Siyak man ti mapanagkita iti tersena ni Nana Bella. Apay, saan mo akayat dagiti insangput mo asidaan? Si kakit dimot. Nauma ak kadagita. Kayat ko ti sabali mat Pork liempo kuma. Ayun Addala ko ni Nana Bella. Malangarod, siya kun ti mapan gumatang. Tamakarwarak man mat. Nagmalmalum anat naturog tinararamid ta. Mala, in ka nga ro din. Ta siya akong ti mangiluto iti gatangam no sumangpot ka. Ay naapo, kuna lakit din no asino tinakasusuon iti batya. Si kamagaya mare. Luding? Wan, siyak nga rod. Apay, saan na ka din ang mailasin, gaputa pimintasak ijay abroad? Una yan. Awan kas na ngayon baga kanya.
Mala, gumatang ka man gid iti lakok. Ah? Anya day tala ko maya. Benak ka na gurong. Adapay bisukol. Golden kuhol ko naman. Kana dapay ti kuskusilang. Fresh amin na kita. Iso, ti sinusuon ko. Hay, amom, baki kang anya. Manipod na gabroda. Saan akon nga agsid sida iti kakasta? Ha? Maariya kakon. What? Ay danga. Isumatiin dakdakkel mo dagitoy. Sa ita. Ay sus. Nakapayat ka lang ijay Saudi. Nagawid ka. Saan ka nga agsidsida? Pao na yan? Apay ngamin aya. Anyang iti maaramidam no saan ko akayat. Kat maariya kak nga rod. Ay, salbagid ni. Iti kinabayag kon nga agang angas ditay lubwang. Sigaman pa iti napuuta ka nagabroda na gawid. Asaan na kano nakayat nga agsida iti banak? Gaputa maariyak? Ay, nga lagi din. Dita ka man langan. Ha! Nay, nasabat mo ni Baki kang ditadalan ko nam? Wala na, adala ko na nga agurong, kaskada benek, kaskada kuskusilang, nga sana kagimatang. Na, apay gayasan ka gimbatang. Kat dayjay ko matimayat asida ang tanabayag asaan ka anak asida. Ay nanana, manipod na panak ijay abroad, namimpinsanin nga impromise ko iti bagi, asaan akon nga agsidapay iti kakasta. Anya, ay unay kan ludeng. Never kunakmanan. Diyak man amo nana, ngam basta, maariya kakmatan nga agsida. Nang runa iti agurong kan bisukol. Ay, pulos asaan akon nga agsida. Hiya. Si kakit di mat. Ibagam ti kasta, kat isumat ti indakkel mau dagita asidaan. Idi sa anak pa'y anagabrod anana. Ngam ita ta naka-abroad kat saan matan anya laki din. Puo na yan. Mala, ibagam no anyat gatangam tay lakwan ka. Anya, kasta ti imbaganakan ka? Ay, wan mare. Ay na. Naimbaglagid din ta saan ko pinasubsuban ti danga. Una yan, mare. Ay, nice. Wala ang tinapuuta ka na ba na yabro? Tanagawid. Asaan ka nun nga agsid-sida ka dagiti sidaan nga indakkel na? Ha! Tiawanan ba inaluding? Bay amon amare. Kasla saan kamot anairwam iti ugali na. Si kalangaro doon tinangimbaga apiling launay ya. Ay, sa bagay matkadi, ah? Piling kan agbibisin launay. Ay, ingkakidila ko day tala ko medya sigurado ama ibus ijay. Kat, si Kangay, saan ka agumantang? Gumatang Dua abaso nga gurong ta igisak man iti kamatis inton bigat. O ala, mabit lang rod mare, taitakalan ka. Una yung ngay. Nagkapula nga iya abroad. Saan nga agsida iti agurong kas kada benag bakay? Wan ka no lakay. Isumot imbaga na kinibaki kang hindi nagsabat da iji kalsada. Anya laki din. Nakababain man dahi ta mapan na imbagbagay ti tao. Amo man da aluding. Napanlay di abroad. Itaan nagawid. Saan ka nun nga agsitsida iti agurong tamaariyak ka nun? Anya? Ay salbag. Isumit tindakkel na. Kin iso ti pamuspusan asid sida ay hindi saan pa anak abroad. Adamotin ati kwarta na. Iso akastan ti bagbagana. Ay, agpapankas ta. Saan arumba nga kasya ti ibagana? Saanin nga agsidsida nga? Ay, nakababain man. Bareng ano saan nanton akanan dagiti imbagana. Ay, anya lakit din ngamin ayan ni Luding.
Naimatan apa nang ibabain mo kanyak, bakit? Ha? Panang ibabain nga ibagbagamot si Kanardo? Ne, tagin di ka pa ilang awan amumat. Apay amapan mo imbagbaga iti tattao, amaaryak kan nga agsida iti agurong kas kada kuskusilang. Anya? Saan kumamatakas ta? Iti saan ka pa yan nag-abroad? Iso ti pampamuspusan tayo no kas nga awan si daan. Sa itaanapan ka laang nagkatulong ijay Saudi. Nagawid ka, maaryak kan? Kat, pudnumat. Manipod ita. Saan akon nga agsida iti anyaman asidaan amaala ijay taltalon. Ultimo, kunak tumag. Anya? Pauunayin ludeng. Siyak matan nga asawam ti maibabain gapo iti kastang aramid mo. Ibagbagak laang tipod no anya. No kunak asaan akon nga agsida. Saanan? Maariyo ka kun atalaga. Iya! Anyat lako yung asidaan, nana. Anya aya si daan ti sapsapulam ludeng. Karnay wunaw natang. No natang, adaw tinatang alakok ejay iged. Fresh dagita. Kapal palingkik la itay bigat. Ay nanana, uray ka sa ka fresh dagita. Saan agumatang? Apay, saan ko kadian na ibaga kada kayo? Asaan akon nga agsidsida iti natang, malaksid pa'y kadagiti maalala iti taltalon. Anya, ay nagkaro kamatan ludeng. Ibagbagak lang tipod no nana. Anya ngay nga raw tisid-sida itan. Pasiglatan a karnay, kas kada frozen, kas takaday. Katuan anana, anya pa'y ngay. Basta siya, maariyak akon kadagiti maalala iti taltalon ko nakmanen. Ultimo bugoong jak kayatan. Yak. Dagita inabraw kas kada pakbet akabang bangsit. Ay namimpinsan ko alinipat. Ay, salbag ti amin a salbag. Ala nga raw, golpe man tilakok a karnay kas kada fish, ta isulatan ti sidsidam. Ala, ilakwan nak iti may 1 kilo a pork, may 1 kilo a chicken, kan may 1 kilo a bangus. Nayunamatan iti crispy fry, tagluto akman iti fried chicken. Mala, mabiit laang. Alaag, tigat-gatangam. Dahito man half kilo abunga ti parya, nana. Manugahim ti may 1 kilo. Ah, ay kwa, 120 ti per kilo ti bunga ti parya. Iso 60 daytan. Oh, adto ti bayad ko, nana. Kan 6 pieces pa'y gaham nga itlog. Isuman ti lauk ko. Ay, imbag kayo pa'y. Takayat yulat ta ti agsida iti natang. Apay kit din asaan, nana. Katno dagito iti nasustansya. Nang rona da ti bunga ti parya. Nakunak day ta taday jay nga minaludeng. Saan ka no nga agsidsida iti natang? Kan, kadagiti maalala iti taltalon. Anya? Imbaga na dayta? Ay, wan! Imbaga na itay imay gimatang. Pakbag akabang set kunana nga raw. Kan, saan ka nung nagsidsida iti inabraw? Anya? Ay, una yun, aludeng. Ay, sumgar dagiti kalbo no mangagdarita nga imbaga na. Anya lakit din? Ay, uray siyak nga raw. Saan naklang asimgar iti imbaga na. Naasarak pa'y kit di Una yun, aludeng. Idi saan pa nag-abroad? Ultimo sa bunganay asaan pa'y unay arimwar. Mapanaalaan nga oray saan pa'y kumaamabalain. Nasubraan mo't nga nudan, nana. Manipod idi nag-abroad. Anya lakit din. Kabsat ko la siguro ni Loding, idi pa'y laang tinong pakon tikas niya pa nagsasauna. Ha? Agasam man, pakbot akabang bangsit ko na nakano kin ni Nana Bella. Bugong akabang bangsit, anya laki din. Ay, uray no saan mo akabsat, kat mabalin mo latama datong paan. Anya? Katuan man,
Awanan ba gidi Nabanlang ijay Saudi iti mano at tawan? Nagawid, kariyak ng dibugoang. Mariyak dibugoang am kaslamat duling at tuyo ti itsura na. Ha? Kituan mat. Ay, mariyak ka no. Angam, ay sus, mas nakarariyak matilangan na. Tidang nga, babae. Ay, sapay la kumangarod ata saan ama ibusti kwarta na. Tapno anda ka na yung tiigatang na iti agkakaimas sa sidaan. Tapno, saan to nakababain ka po iti nailawlaw ang imbagbaga na. Oh, apay nakamulang-lang kamatlatan di talo ding. Ha? Apay, adda parikot mo. Mabisin. Awan sidang. Anya? Awan si daan ko nam. Ay kat mapankan gumatang iti karne. Inka ije tersena. Nagbayagan ngay. Anya gumatang na ibagbagam. Kat amumot na ibusan ti kwarta. Awanan ti maigatang iti naimas asidaan. Anya laki ding. Ne, hey, katanya ter aramidom ngay. No awan ti igatang mo. Ay kat inka mang sapul Ado ti maala ije taltalon. No lakit din nagagat ka ama pa nagsapul. Inka man sa pulan ti butas kan kalugong ko. Inak man laangan mangkita iti sidaan. Mabisin da tao. Awan pa'y naluto asida. Anya lakit din ay ati kastoy abyan. Ay! Diyos mio! Marimar! Ha? Pakikang? Kung naglagit din o asino, di kasla uong, nakakalugong dito'y igi di kalsada nga agal-ala iti kalunay. Ay napo si kamadlagayam luding. Anya? Kung nakmanusaan kan nga agsida iti kakasta, ay na, nagdagaang di panawan, nga madagagit din dito'y akong di ala iti kalunay. Amom si ka, nadilaw ka unay. Bibiyang mo nga min aya. Kano kaya mo mati agala akit agala ka? Oh, di ko naman kidian niya, ha? Ha? Naibusan di kwartam. Anya? Idi kagab-gab umidya abroad nga da kwartam. Kung namasaan kan nga agsida iti kagasta. Kung nampay ama ariyak ka iti agurong kas kada kuskusilang. Anya nga ita, ha? Alaman? Ay sardangan nakman si kabakla. No awan maibagam, labsan naklatan dito'y salbag ka. Oh, no salbagat. Nasalsalbag ka ba'y? Oh, kung kundit ka mat, asaan nga agsida iti kagasta? Ngamita nga awanan ti masidam. Umay kamat lang aro dagala. Anya lagit din aya. Luding apiling. Ha? Nay, anya nga day tayong kabel mo iti sakaw. Uray lang tad. Ah? Ay, kwa. Agurong nana. Imbagla akargaak man iti buggoong. Anya, kunak man no saan mo akayat tiyag sida iti kasta. Ninanamot. Kun kunaklaang mat aday jay. Da kayong mat. Kunak nga ibagbagamat. Naglastog ka nga agsasaw, idi kagap-gapo medya abroad. Ngam itatawanan kwartam, ano sa malagarot ti kasta si daan. Ala, saanin ang maulit, nana? Ay, no maminsan nga man, saan ka nga agbalin adarasudos? No adda kwartam, aguli magkalatan. Saan mo nga ibagbaga iti tattao, ama ariyak ka iti kasta si daan. Ha? Agbain ka kumamat iti kasta pa nagsasaom, ludeng!
ar-arigan. Kasla nalpas mo nga intupra. Ngam, sinublim mananakinan. Anya? Katuan mat, ay apo aya, siyak pa'y din ti mababain ka po iti kasta nga aramid mo. Gusto ko mamutan, alakay. Naglaing kan tumot ngamin nga agsaw iti patapos. Kunamlano agnanayon nga dakwartam. Ah? Anya nga ita, dagiti imbagbagam akaariyek mo na sidaan, isumot lang tiyan ano sam amapan alalaan ni taltalon, tapno addalamat sida. Anya lakit din. Ala, saanan ang maulit lakay? Promise. Makapasar ti kasta nga aramid mo. Pangaasim tagbal-baliw ka kumamatan. Ay, anya laki din. Saan ka nga gibibat iti sao? Tapno saan kanto ang nakababay kadagiti tattao? Ay, anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Pang-aasi man, Mare. Pabuludan nak iti sandal mo. Ha? Apa iti sandal maray? O sarap kumain dun Sabado. Kasar nga mi ni Loida kasinsin ko. Ah, kasta ka di. Anya nga minun ti size ti saka mari. 37, Mare. Ay, apag iso. Ada in-order ko iti online a sandal. Ngam, saan magayam nga umanay kanya. Ipadawat ko malaking kan. Nagsayhatan, Mare. Kitaag man. Ala, kat agkapita pa'y angaw mo na mari. Mapan ko alain na yan ti syurak ko. Intong nadamdama. Agkapita pa'y. Wow, nagpindas mo tinday ta sandal ba kay? Nagpintas nga rod lakay. Naimbaglakit din ta siya tinangipadawatan ni bakla iti daytoy. Ha? Apay impadawat na day ta ba kay? One, in-order na kano iti online. Ngam saan mo't nga umanay kan kwa na. Kasta ka day. Ay mayat ah. Ta saan na pinabayadan king ka? Saan mo't lakay? Naranaak amayat ti mood na. Iswa saan man nga impabayat. Gusto ah, tadoo saram intong kasarte kasinsin mo ba kay? Wan nga rod lakay. Naimbagla nga saan ako nga aggastos pa'y agumatang. Uray sandal lang itakat nagnginan. Anya lakit di. Ay na, naimbag laki din na nalpasin ti kasarte kasinsin mo. Sakbay asimbang ko ti bagyo. Ay, wan nga rod, Mare. Ay wan gayan. Nakita ko man ti impos mo iti Facebook. Bagay mo mo tinted ko king ka sandal, mare. Ay na, agyaman na ka talaga, Mare. Uray ti kasinsin ko ang nagkasar. Nakunanamutla ang abagay ko kano ti sandal a suot ko. Napinda sa talaga day mare. Branded nga mi. Usarap tumanan no adda ti sumaruno nga okasyon nga atindarak. Ay katwin na mare. Nagmayat nga rin timpos mo iti Facebook ko naktumat. Naibagay iti kinapudaw mo ti sandal nga inted ko. Nagmayat pa iti panagkinikinim iti video. Wan, Mare, nagpintas kaming ti kulay na. Uray kakalkalyo ti saka. Kat naibagay matlat ta. Anya lakit di. Kunamala no bagbagay na ti suot na sandal. Piling maganda ti awanan ba nga graraman? Nay, kit-kita am nita cellphone mo ba kay? Sa agday tayo mudom ka. May saka mat salbag ka. Anya, kila ka man latang akong ungay. Pagbugkaw ka pa. Ngam di ka mga iba gano'n niya ti makagapaw. Una mo datan mo tambakay. Nakitak timpos ni Banja video na iti Facebook. Nakasandal. Apo, kundi wow mo ti reaksyon mo salbag kakit day. Anya? Apay, mapimpintasan ka ni Banjay. Iso akong di-react ka matan iti wow, iti video na, kasta ka day. Anya laki di mo ni bakit? Para lang iti wow mga reaksyon. Ako nga kamat. Basila ba nagmuday? Tapakay.
No para kun ka basit abanag. Siyak saan? Mawatam? Malang hustong bakay. Sana na maulit iti panag-react ko iti post ni Banjay. Sanay. Saanan ngay pagbagam? Inton kwan iha-heart mo tumanan. Maminsan pa ya? Maminsan pa ya talaga. Uray kitam! Uray kitam talaga! Hala, apay nga takas dit impose ni Tanya iti Facebook, Mare. Uwin nga ron, Mare. Nakitak mo lang dahi, Jacob. Siyak nga ti patpatamaan na. Ay na, Mare. Si ka talaga ti patpatamaan na. Agasam man. Imbaga na iti post na. Agraraman nga agsandal. Kunamlano bagay na. Kunana. Saan la aday ta, Mare? Nadakamat na pa iti comment box. Ama minsan pa'y kanong agreak nila kay na, talaga nga ikan na kanon iti pagnakman na. Ay na! Anya laki din! Si ka talaga ti patpatamaan na. Ta nakita ka nag-react nila kay nangamin iti wow iti video nga impos mo. Oho? Saan ko abinagaan nila kay na agreak iti impose ko niya? Isumati ko saan nagreact. Dahil nga rod kat, Mare. Akala mo naman kung napakagwapo ng asawa, tapno agselo sa kasya. Ngam saan man? Diyak man amo iti dayja ako, Mare. Nagkalas at talaga ti ugali na. Agtudtudong ang pumanag na kasi katang niya. Aglodak man nana. Ah, Ada ko ma-order iti online nga maawan mat gayam load ko. anya nga iti orderam ko iti online balasang kaw. Agorder ako iti sandal nana. Sandal ko nam. An-anum ti sandal kat panagbabagyo ita. No kabaalan ni Banji ti mangipag na iti 3 inches a sandal. Kabaalak mo ti 5 inches kunak tumat. Anya ka din day ta nga ibagbagam si katanya. Pasikat ngamin iti Facebook kat. Ipopost na kit den ang nakasandal iti 3 inches. Kat day dyan mat anorman. Nag-react mat. May samat. Anya? Ala, ludandak man nana. Tagurderak mamat. Apag iso asumangpet. Kalpasan ti talo wano upat nga aldaw. Mang putin ni Bagyong Kriseng. Ada pa yun ti Bagyong Dante Asumarsaranaw. Ngam pumanag na ka. Nagapamaya. Napanak man nagload ijayan ni Bakat Istileng. Apay ada importante nga awagang. Awan. Adala order man iti online. Anya nga ita? Sandal! Kisti ka matis, Mike. Makapakigtok ka, Mike. Apay man ano yan ay bagam lang. Apay masapol nga bugkaw kaya. Dumanamang. Noon ni Banji kat nagsandal iti 3 inches, anapan mo in wow nga in react. Agsandalak ba't iti 5 inches? Alaman? Ay naapaw. Mangrugi lang nga rin. Di bagyo. Ngamigid-gidan mo ti panagbagyo na ito panuno mo bakay. Anya ka rin na kita nga ibagbagay. Ay basta! Agorderak iti 5 inches a sandal ko. Imbis sa butas, ti order ta pa nagtutulog. Day tanto mo. Anya laki day. Naimbag ka pa'y kumari. Agbagbag yung nagmayat yung pa nagkatawa. Kasano, kat makapakatawa mga minday atan niya. Ha? Apay, saan mo ayan nakita ti impos na iti Facebook, Mari? Saan pa'y mari? Ha? Nagkapsot namin ti data ijibalay mi. Amamatan, awan pa'y wifi mi. Anya ayat impose naman eh. Kuna na iti post na. No kabaala mamag nga anak kasandal iti 3 inches. Kabaalak mo ti 5 inches. Abangan. Sana ko na. Anya? Awan nga rin tinasaya at iti dadya babae, Mare. Uray saan mumut nga anwan. Anya lakit din ayan ni Tanya. Kat ala
Padaanan taman nga agpaiso ti i-post na panagnana anak kasandal iti 5 inches. Hay kitwin amare, ag-comment to. Anya laki din tanya kunakton. Maasarkan ka, ano kasta mare? Masar no masar. Agbagbagyo lang arudan. Ngam tila pa ilada pagbabagtitan na. Anya laki din kunakmanin. Ay, kamaudyanan na. Sumangpot matlay tangal daw ti order ko asandal iti online. Ha? Mapan ko man kit di alaan inton madamdamay di store ni bakat istiling. Una yan. Talaga nga impay-pay sa tinag-order iti sandal. Anya laki din. Ay shock pa iti kunam. Noan niya timbaga, iso ti aramidag. Ha? Mausar mo nga rin ita. Kaya agbagbagyan. Nagpigsa ni imaw. Oh. Ay napong, awan ti makalapad kanya nga oray agbagyaw ano ang kimat. Ang sandalak lata. Tapno man makita na dya abanje, kan agraman mo tanda dya abakla. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Talaga may gigidan. Dahil tadadaalalimbong ti panuno mo iti bagyo ba kay? Anya? Makamu ka man lang iti biyak mo. Anya laki iti. Ay, pumanag na ka. Nagpigsa lang aro din ti angin, Mare. Apay, anya ko matibibiyang mo? May isa ka mat. Anya? Ay, concern naklaan mo. Takanuking ka, Mare. Anya laki iti. Concern tarupang, may isa ka mat. Papanamaya ka ni nagpigsa ti angin kong tudong. Mapan ko alaan ti order ko akasangsangpet. Apaw, sana all Uri agbagbagyo kat adalata agsangpot ng order na. Anya nga dahi maray? 5 inches asandal. What? Iso ka di dahi ti post mo iti Facebook ako na. Abangan. Ay, wun mare. Iso ti padaanan niyo. Ti panagrampak with 5 inches asandal. Mas bilib pa'y siguro ti tattao kanya. Ngami ti panagsandal ni Banji iti 3 inches laang. Diyos mio, Marimar. Iso nga i-message mo dahil dyan Banji nga agra naman. Ibagam kan ko na, abangan na ti video inton malam. Anya lakit din. Nasaya at may ka, tanya balasan ko. Ayun na. Amok nga min asimmang patan ti order ko sandal kat. Wen, inyag itay ti delivery rider. Binayadak da ita. Iso apang nga asem tabayadang matan kanya. Ay danag yun, aya. Adama pagbayad ko Apay, just aya. Anya, ay katala, yag mo nga rudin ti bayad mo. Aday ta. Wan kiyaw day ta na. Barya anak mo't iti husto barya Naa, kaano pa'y aya asinaol ka may papan iti barya. Awan pa'y mo't di tinapuutak Ngam anya nga iti amaw. No panggapyo sa uran nak. Itaawan kiyaw ti kwarta. Ay, ti salbag kiday. Aday ta ti sandal mo. Mabit lang tabaryaan ka. Kalpasan na, mapan mo nga rudan irampa. Oray nagpigsa ti tuduken angin ni Imaw. Anya ti makunam Norman. May bagay matla ka di kanyak ti sandala ginatang ko. Ay, huwag maibagay king ka. Numay na. Pangaasim kumamit ta saan ka arumwar nga oray nagpigsa ti angin kang todo na. Nagpigsa talaga ni Imaw. Kas iti na ko na. Uray agtodo kan agangin iti napigsa. Kan agkimat. Awan ti makalapod kanyak. Mawata. Ha? Diyan muking ka. Oh. Rumwarak into madamdama. Inak ijay sango ti balay da banjay. Ijay ko man ngayram pati sandal ko akabarbaro. 5 inches ko naman, George. Anya? Awitek ti tripod ko. Ta ikabil ko ijay ti waiting shed. Tapno mabidyo ti panagnak ijay sango ti balay da. Anya lakit din. Diyan muking ka ko na manay.
Talagang saan adadahil ti ulaw. Salbag ka. Aday ta. Naisinta akong di tripod ko. Kalpasan na. Magna ako nakastoy. Hoy! Banjing agraraman kan pasikat una iti Facebook. Rumwar ka takita ang 5 inches sa sandal ko. Oo na yan, Tanya. Nagpigsa ti bagyo nga emong. Ngam adda ka dito magpaspasikat. Saan nga pasikat akastoy? No saan ka kumamot akong di pasikat iti Facebook iti napalabas nga aldaw. Awanan ka iti baen. Pagayat mo, kaputa nag-react iti wow nila kay ka. Hoy, awan amok iti bagbagam. Di ka man! Anay ko, kanalmat gayam dahit, oy, anay, nagsakitan ti subsub ko. Ay, mawatan iti ba to? Ay ko, tulong! Dayta, mayat, Tanya. Nay, nagdara pa yung dayta subsub mo. Gapoy di pa nakaidugmam mo, salbag ka. Tulungan ako tumawag. Ay, umawag ka iti rescue, tayo sa dati umay. Tapno adaman kinaidugduma adamag ita. Naidugmam gapo iti pa nagpaspasikat na nga uray madama ti emong. Anya lakit din. Oh, anya ngay itang. Ay na, Tanya aya. Siyak ti mababay, nga po iti aramid mo. Oh. Anay ko, nagsakit ti subsub ko lakay. Matapilo ka kumot nga, men. Ay, kagungunam ah. Ala, gumatang ka pa iti 7 inches, 10 inches. Tama pa mo manan irampa iti sangot ti balay da banjay. Ore nagpigsa ti angin kunto daw. Salbag ka kiday oh. Sikamit kit nila kay. Nagsakit lang araw din ti subsub ko. Kaya kastapay lang ti magbagam kanya. Kanya kapagkat, tinapay ang bunga isakit man. Ay, isaki nga ibagbagam mo. Tong paga kiday nga itagnakan kan. Nagkuna nga min ama pang kagram-ram pa nagpigsa ti angin kunto daw. Ibagbaga lang araw ti tayang. Gusto ko mamat ka na. Ingkakit di gumatang iti iagas ko iti subsub ko. Saan matla sumardagan di pa nagdara na. Gunggunan ko nakmanay, nay. Ang ka mga imbaon tap no aramidam. Dayta ki di ati maganap mo iti kinaawan ba imaw. Nagado tagparparikot ita. Kapo iti bagyo nga imaw. Ado ti dinadail na. Ngamsi ka. Dayta. Agparikot ka iti subsob mo nagdara. Kapulang iti kinapasika maw. Nyalaki day. Ato ti agas nga inyad kumare. Mare. Imawag nga ni Mari Vanji itay kanya. Imbaga na tinapasama. Neranamo nga dati agas ko ibalay. Iso nga inyad kun para king kamare. Ay na. Una yan ay atikas to. Kat ayan na nga yung video mo nagrampa. Ipos mo na. Tapos bilib na kita tatao king kako na. Sigakit di mat mare. Saan kumamot akas na ti ibagbagam Ibagbagak. Tapos makita ti tao. Kuram nga rod kanya nga video ka. Tapos makita ti tao. Saan ayan? Saanan mare? Pakibagam ka ni Mare Banjay. Pasensya, iti nailawan na naibagbagak, iti napalabas nga daw. Yan niya laki din nga min Mare. No, ado pamilya tagparparikot ita, gapo iti nagpig sa bagyong imong. Adda ka man, nagparparikot, gapo lang iti sub-sub mo. Mare. Mari-mari nga. Maganap mo iti nalabas a kinapasikat mo, Mare. Salbag ka. Pag nakmamday ta. Yan niya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Inruar mo dagiti appliance tayo, berta anak ka. Anom dagita? Dalosak man nanang, isupay ama ilako. At dangarod amam apangilak ko manak ka. Adda mo ti Facebook nanang, sigurado nga adda ti mayt agumatang kadagita. Sayang mo't ngamin, sapay nangina ti pananggatang ko iti daduma. Sa bagay, saan laang mo't asik at mangilakla ko iti second hand agamay? Wan nanang, isupay ama igatang iti masapsapol tayo. Ang mga no adda pa'y madalusan dita anak ka. Irwar mo tatulungan ka. Siya kun nanang, tapno saan kaya mabannog. Di bali ta manulaangan. Agkapi kayo kit dirita nanang. Ay sos, anya laki di na anak ko. Saan mo't anadagsan day tatrabaho ka? Kabaulak mo. Tapno makapag-exercise sak mo lang. Ma-exercise ti bagay. Ni nanang mat. Alaman nga ron, punasan nyo ti microwave oven kan rice cooker. Tapno maipost ko nanang. Ay, ang sakit ki din ti sikot ko. Makapabannog mo kayam. Ah, An wamay, tagati appliances at daldalosan nyo iti anak tabagay. ila ko na kanula kay. Ino na usarin ka kita. Mabalin pa'y mo. Saan mo't anadadaag? At dangata, di mayat agumatang kadagita. At da kanumod ko na ti anak ta. Oh, kasala nakababayin mo ngamin. Ay sus, awan ti nakababain lakay. Saan laang mo't ati anak ta ti aglaklako iti sikunan? Wumaki di ah. At danto pa'y dagiti negosyante amang ilaklako iti second hand items ama ko na. Nang runa no natibker. Uray second hand, magatang lakta lakay. Anya nga tanong gumatang tamot iti microwave oven ta kukoy lakay. Ne. An-anuan ta kumangay day ta bakit? Di mo madlaan mo ti agarami di ti cake. Anya kalakit di maten lakay. Cake laang ayamat ti may luto iti microwave oven. Kat si ka ano ka sa pulam, gumatang ka. Mano aya ti balor na day ta. Ada nakita nga ilaklako ni Mari Berta. Mayat ti brand na kan medyo dakkel pa'y lakay. Mano ngay. 1,500 kanong lakay. Na. Nakangingina mo't gayam. Nalakakit di daytan alakay. No brand nyo tigatangan ta, manginaan ta. No kasta. Saan na brand nyo tilako ni Mariberta? Saan? Ngamayat nga road lakay. Awan ka no ti dadaal na, uray second hand. Siguradum laeng amausar mo day ta a microwave oven bakit? Wen ka di lakay. Awaga kunti kumarek, ta ipa-reserve konti oven. Hello, Mare Berta. Hello, Mare. Imawag ka mat. Adda ka di masapol mo? Kurso na dak ti microwave oven nga ilaklakom, Mare. I-reserve mo man dayjay para kanyak, Mare. Katwa na. Kano nga umay mo alaan, Mare? Dagasag to no maalak ti release ko iti lending, Mare. Amangan numabayag pa dayta, Mare. Ay, saan, Mare? Inton Martis nga release kami. Di ka madanagan, taalaag tumatla adagos. O sige, i-reserve ko para kan ka. Umay munto alaan, Mare. No cancellation. Wan, Mare. Awan ti pagdanagam, tamok ti responsibilidad ko kas may sabayar. Nay, adu pa'y matila kumanak ka. Awan pa'y tinawurdar. Naipa-reserve amin dagita nanang. Nabayadan pa yung titaduma. Uray lang nga may da-pick up dito balay. Asino nga'y tinakaala iti microwave oven. Ni Mari Alma, nanang. Anya, iso tinang ipa-reserve. Wan nanang, apay ka di. Adda nga taibayad na kun ka. Anya lakit din nanang, adda ah.
O may naalaan no ag-release da iti lending. Damag ko ngamin kat ado ti utang dayjay, asaan pa'y an nabaybayadan. Kasanulaangan ngay no di na mabayadan day ta order na kun ka. Negatibo man ngamin ang ti pinanunot yun nanang. Agkalma kayo kadilang. Masiguradok nga alaan ni Mari Almat impareserve na kanya. Adto yun ti microwave oven niya impareserve mo, Mare. Anya lakit din. Medyo dakkel talaga, Maray. Ay, Mare. Solid ti 1.5 mo ditoy. At to'y matibayad ko, Maray, ang mga numalipatak nga itad. Ay, nagyaman aklaunay, Mare. Isupay nga igatang miti masapsapul mi. Ay, gaya, Maray. Sigurado ka nga awan dadaal day ta ang microwave oven, Maray. Mare, inyalaki din. All goods, maaramat mo pa'y dayta. Okay nga, Rod, Maray. Agyaman aklaunay. Mabagkat mo ka di, Mare. Ah? Basic lang day ta, Maray. Siyak, paiti ko naman. Anya nga iti ilutong bakit? Ay, unay kan lakay. Makikita mo't dagiti ingredients iti lamisaan. Agluto ak iti naimas asidaan ta. Inton madamdama, cake tumat. Tapno mausar ti microwave oven na ginatang ta. Amom nga rod, no kasano ang mausar deta? Ay, katsursurwag alakay. Kita laeng taamangan no agbidot kamay. Ay sus, madadael lagi de. Wan. Ala, panawan ka pa nga rod. Si kamot ti makaamong agluto. Sa dino man ang ti papanam. Kasangsangpet mo pa'y laang. Agsubli akmanen ijay garden. Imay ko lang inalatay gabyon. Ala, agbati kan, tagluto ka iti pangaldawan ta, bakay? Nagimasin tin lutong bakay. Nalakla kagayam no at the microwave oven lakay. Naimimas pa'y. Ala, mangan ka. Adutiin na po ita. Aywan gayam. Inikam ko madala ng kantatang iti pangraman ng damot Ayun, jak pa'y nang tad. Mangtid kanto, inton madamdama bakay. Wan lakay. Ala, di mo liplipatan Sayang ti karne, no saan ang maibos. Natnag mo ti microwave oven mo, bakit? Anyat ko nam lakay. Ti microwave oven mo, kunak, natinag. Kasano ko mamatnag ngay? Diya ka mo, Kita aman. Aman kid din no nadadailan. Kasano matanatnag day ta? Kat mayat matitay pinanawan ta? Amangan no adda simrak apusa Anya lakit din aya. Imbagak nga minken ka, nga iti lamisaan ti pangiparabawam. Amok nga rod amatnag. Malahwanan, basol kun. Nagsasao ka dita, kasla pagayatak mo't amatnag day ta nga oven. Wanan bakit? Sorry. Isumanan na pagapaan ta day ta. Kumusta ti oven? Mayat pa'y? Di mat ang unan lakay. Anya? No apay mat ngamin anak, nagday ta nga oven Awan kit din ti pagluto Mala, aglisi ka man ta kita. Awan nga rod. Itay pa'y anay saksak day tangam di mat pumudot. Amangan no adalaang naputid aware na Diyak mo Mano abulan lang nausar day ta nga oven. Naperdikit din adagos. Anya ngay nga rod, nalpasen. Uray agunget ka dita, nadadailan ti oven. Saanan ang maisublipay? Tinasayaat, ipatarimaan talatan numatarimaan pa'y. Agdigos kayo, nanang. Sa dino ti papananta anak ka. Ne, nalipatan yung samot follow-up check-up yung ita, nanang. Anya ita aya. Miyerkules, nanang. Miyerkules kaya mo.
Kunak no Martes pa lang. Nalipatan nyo man ngaminan kat nanang. Agdigos kayon. Kalpasan na, mangan kayo tamasapa tayo nga agrubwat. Ang mga nuado ti agpa-check up ita. Wow, nanakaw. Naisagana mo't langon ti pagdigos yu ijiban nyo, nanang. Ay, agyaman na akberta nakaw. Naimpangal daw yo, Tata Rodel. Kastabak ting kalma. Nakaumay ka, mate. Anda ka diti masapul ba? Kasaritak ko man ni Mare Berta, Tata. Sapay anda tinapanandag ni Antem. Sa dino, Tata. Anya nga oras ti panagawid da. Follow-up check-up ni Antem ita. Jak sigurado, no niya nga oras ti panagawid da. I-text no tawagam langan ti kumare. Ibatik man nga rod da ito'y, Tata. Ha? Anya da ita? Ti microwave oven a ginatang ko kenkwana. Hape nga isublim ngay. Ada magayam dadail na, Tata. Anya? Saan mat apumudot? Iso adimi mausar ken nila kay ko. Naisublimot ti oven, tatang. Inyag ti kumarim itay. Ne, apay ka no? Napirdi ka lumay. Di na ka lumausar ta. San ka apumudot? Anya, kasano ko dadaal kat inpadas ko dayta, sakbay nga inala na. Sa maysa, idi pa'y napalabas atawon nga inala na dayta, tatang. 7 abulan ng tinapalabas. Diyak amoy ti kumarim. Di nakakadinawagan. Dayta siguro ti makagapon no apay ang nag-miss call kanyak itay. Diyak nasong batan tamadama ti pa-check up ni nanang. Itiks mula ngay. Ibaga masimangpit kayaw. Iti kasta, mapagsaritaan niya uno anyaman ti parikaw. Ne, ayanan nga ije oven bakay. Jak meten makita iti kusina. Awanan Nang ipanam? Kwa. Oh, apay di ka makasungbat. Inbasura kun lakay. Ha? Nang ibasura amait. Mabalin sa apay mat amareper day jay. Anya kalakit din lakay. Saan nga rudan nga agkure iso nga imbasura? Mabalin pa'y ama iparepair. Ipakita ko makantatanggait. Di ka manaktak dita. Tada pa panak inton madamdama. Ne, papanamanan. Basta adalakad ko Anya kalakit di maten lakay. Anya nga iti makunam iti microwave oven nga insublik mare. Inpadas mo ka din. Wan mare, ngam di mo tan agkure. Naan ano day mare, ang mga no adamot ti kinutim. Ay, awan mare. Talaga saan nga kuridaytan. Iso ano mabalen, i-refund mo kumati kwarta. Anya? 7 abulan ng tinapalabas manipod inalam ti oven, mare. Sa maysa, imposible mo't asan ang nagkure. Kat mayat mo't day ta, di may mo inala. No kasta, di mo i-refund ti kwartak, mare. Ay, pasensya ka, ngam saan, mare? Anya kalakit di matan, mare. Lugi akmat naperdit inlakom kanya. Anyat amok ngay, mare. Amangan mat no si kamot laang tinangdadaan. 7 abulan na ita nga oven kan ka, mare. Ay, unay kan, mare. Rupat kwarta ka man. Kuka mo ang tabulok nga oven alakom. Peh! Naimbaglangan ta naranaan ka dito'y dalan, manong kukoy. Ne, apay ka di mare. Adalhang ti kahit ko amamuan. Ngamen, imay ni bakit mo ijabalay. Ipaparefan na mo ti kwarta na asaan ka nung agkuri ti oven aginatang yung kanyak. Anya? Ne, apay ko mga iparefund na ken ka. Kat ijay met balay tinakadadailan na day nga oven. Kunak tumat kat. Ti kunana kanyak. Diyo ka numausar ta saan mat apumudot. Sana pud no day tamare.
Nausar na dayjay nga oven. Nadadail lang idi aksidente anatnag. Anya? Numapan ni bakit ko iyayan nyo, kat ipilit na nga iparefund. Ay sos, di mo isubsubli ti kwarta na mare. Naglukon dayjay babae. Luklukon na matipada na atao. Ay na, agyaman naklaunay manong. At least, nalawagan ti amin kanyak. Pakibagan tulaangan kini Mari Alma ta umay naalaan ti oven na. Kasano ngayon day tanga upay na nakaw? Umay alaan ani Mari Alma, nanang. Ti kwarta na ngay, isublim ka di mo lang. Saan, nanang? Ijay balay damot gayam tinakadadaulan iti day nga oven. Natnag kano kung ani manong kukoy. Anya? Makapasurun man ti kakasta a klase ti tattao, nanang. Lukluk kun dati padada a tao. No jak pa'y nagsaludsod kini manong kukoy, jak naamuan ti pudno. Agasam man nga tap ito abulan tinapalabas. Itala nga nagreklamaw. Anya lakid di mo tendi kastangar aramidam si Kaalma? Na, apay akas tamot ng tibagbagam. Ada ka di basol ko? Isumot lagayam ajak makita ti oven. Insublimot gayam ken ni Mariberta. Kaya't mo kanupay nga iparefund ti kwartam. Asino mati nakadamagam iti dayta? Ni Mariberta mismo. Isu tinang ibaga kanyak. Nasalaw ko di tadalan iray. Ah, Saan ang nasaya at kastangar aramidam? Tabagin mo't lang ti babain mo. masayangan ak nga rod iti kwarta lakay. Sapay naggapo iti lending tinaigatang iti dayjay nga oven. Ngam dito yung matbalay tinakadadailan na. At damat lang tinagkurangam. Iso anadadail dayjay nga oven. Wanan, basol kon. Ulitek manen. Saan amabalin nga iparefund mo ti kwarta nga imbayad mo? Ti kasayaatan nga ramidam, ket mapan mo alaen dayjay nga oven, ta ipadas ko nga ipariper ken tatang, numabalin pay. Wan lakay. Mapan ko alaon inton madamdama. Alma, pangasim ha, di mon ululitan ti kasta nga inaramid mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.